Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ubah proses di Saukme, ubalong MLA juga mulai konstituensi, hak Sautrik Kuala Lengkot arajar pulai, ulah pelap elba ya kali alto, kepala penyo nak bentak World Mission Maulai Unit, hak kepala sak hilang do Presiden ke unit Reverend RS Maulong, Chairman ke unit ubah SS Majau, Sekretari ke unit ubah JR Khongji, kiri orang ba kilong kemi bat kiwe, hak kejingelang kepala long haplau, jong ke yeng mani balang Presbyterian Hamau Yong Rim. Kajing temu juga World Mission. Kalong ban penot kami kini kali nak benta ki kami alam, ki kam mission bat ki wede ki kam nak benta ki beduk pesung. Hak ini kesengiu MLA ulah samru da ki neps aj. Arspa arpusan teli syaki patba bala ailang da ka World Mission berubah PT Saukmi. Ke World Mission, kadai ke Kenhun Kristan, ke Seng Mission, ke badan artli ki jing temu ke bandengkong ban penpriang ya ke kubur babha jong ke jing penim ha kani ke rikasi be i jongi ban keleng ki jaga jong ke pertai ke baar pan ban yaram ya ki baduk ki bakerdu ban ki badon kam ban ai ya ki jing yaram take away ke bang asmo kumen ban pentip lang hapdeng jongi baro along ba ke World Mission ke layat menta dang khatsau teli kisnam handring is ngukmen ba kalami bala seng ye ke World Mission nang ni nagashnong maulai ba i jongi nang te nagash na nonglung nagaway ke ying jong ki paradkhot ki parabangai kiba mdan syu asla yung ka percay ikong rian kurba bat ba joren karpuli ya kikam kiba ka World Mission kale kum kabari ki khon swet ki khon baduk hangtai ha jainte hills hanartiang ka jing pensiona yeng baduk nagapor shagapor bat gaway ni yeng baduk ngila pensiona hang ni hamawyong rim hakaba kashnong rengkat bat kabalang hangni kia sakhi haka jingdon rengkat jong iba piti saukmi kumu gongsan haka tukapur bat naka jing isnei ke jong blay nilala ruban seng hadu pratli ki unit bat kawai na kita ki unit kade kam maulai unit kabangi ngidon hangni bat naka jing isnei jong blay nila yo ru ialah ijong ijaka hangtai ha umsau mau jenrong ha kabale si hakisnem ki bangsawan kindon ki project ki ba kham kerpang jong World Mission khnang bakal long jing kerku ya ki parashnong ya ka shnong maulai ya ka ri ka jai benriu ban ita ki badon kam ya ka jing yaram isukmen bakal sengi kalau urlong dak jing kerku dak jing stay bajung kat bajung play ka burom hi ka ba ya shoplay namar ka baro hi ka jing kerku joplay bar ka jing pena penalty bar ki sokmen usdam ubat mai ka sautrik ujinuri usdam akor kulai usdam tumai bar usdam tumai ngi yoro ya ka ban nakane jingi ya ka ban pelaj kli tumai ki berhak ki dok tumai ki kam ke jam ujo kat bar kumjur ka patri ki bro kawai de kuna benben nakaliang jongka ada kalian program menta, kacuk hab bayuni ribon memplay nikali, pada kalian jauh urusan FB nak nanti insapen kentang, IT oblay unriu subarun kerudai ke kali hiberkawai, nakmat nadin sengaman sengadiam, baka jingmu mahajongki benai ke jing syakri, nak benda imlang salang, ke skam kini yo asya benai ke jing syakri, kapan long syakri jing kerhu nak benda ke benun kam. Don kam noi ruban mo
yang bodoh. Boleh buka film paling idam dah kerja semua ke bakrau je mah. Ialah man yang kumki beliau ke jomah ki kubuan ke jomah. Yang baca beli ke program kepada World Mission ke Pokret. Terakhir di dua terhui ke program kepada lingkon. Kepada penyok harga jenggot ke jomi. Kat penyaran hakanya ke kampung terakhir ia ban ia jana ban ia ban le iki babah nak minta keburam ke Sumatera cái sông bắt cái chính buram cái bậc khao yêu lê ubal ai ni kan lelaki ni kau bang punya orang kuni dia kan kau por tang sekitin Argentin cái chính kerku kerdo cingkran lengkot nama ni barok ia dan ning ia kreat nama cái chính wan bat cái chính be trong nhiều lẽ chúng ta là pen selen yang program ni sih nim sola ban ya song sang ni cái bang amut ban ong ni na galem tongka World Vision kalong isokan penpau ke jing kuble ke bakar pang ya iba piti sokumi iba lale bahai ni sikade na ka ba ai ni ke ni kali bangira ban pendongkam bat kum juru ya yeng kasem hi baro kowe oi iba piti sokumi ha ba gubun ki program jongka mission ni adon ha po usam jongka konsi ngim jula klet ei nama ba ide imam bihmat ladon ki program ki bun ki bejidan benta bat ni bat kerpang hagi ni ki area jong kadong kathany maulai di nagaliang jongi kumka central body ha bangin sapan kami gini kali ngi boleh kurku la hagi jidon kam di bangide ban lai po dikasi sya asam sya hutan bacoy poi pada pun kami ni kanong bejing kerku di nagaliang jongi ni pha ke jing kurku kodok boleh try kenrat ai ba ke jing kot ke jing kia Kaji start kaji sempang, bat kam tambah ublay lu isi, unang terku ya kaji temu bapa kaji i, lang ba kipo kipanuan. Sini kipo dia melapu yo singau ni ya no sinam sulipan, bertang dan sinam bermain, araja arpulai. Kalian juga nema ni ai ublay, sinam semai bersuk bermain di baro. Ublay sibuan dengan kaji kot sumbah jumpi yang ni. Kumga neymar ngala keren ha gawe ke jingang ba kun bine ha ba gidon ki baduk gidon kam ki baruspa om ki baruspa tan ha gado de tam ha men sim barabudan ki khulsrat gidon kam ki no yarap balong ki kimi ki pa bansa ban pya lagi Nagalang dingi bagi isot lengkot kumka neymar gidon artili ki orphanage home, children's home. Asat yang bat hapen uslah. Hapen uslah gidon kendai pesangut ki kon bagi hak menteri bersumat. Balai potam hak asat yang. Kamlong ka kam kosuk ngakan mau jo ong jawe postor abo pli ya kowe ki Jakarta konsulat. Kadawa ya kebuit ya kebor ya kepisah ya sepak kau. Nama kata lekerpat ya ki balang sang resimet diwe banyak snok tilang bat kini ki mission di bakum gine kerku kerdo ya gobol mission duai baga kam jong ka ta nang ya syakram di tray mission ki jong ka na ga jing job sa ga jing job da ga jing tray lang bat da ga jing rap ke shan bor ke jong play kerku ya kadeka or ka pangyo menyodan lambat ki nagbenta ko borang kyong to koblesh bune nam ta jongi ni ko por mata agi don khmat jongi ya ka kali ke bagina plat kali ka long ka ban ai ka jing syakri nak benta jong ta bagi badon kam nak benta ka jing syakri ka wol mission ha ka benta ka ai benta ai barit kala persyang ya bena gi syakri babaham hatam kalau menong hari kepor mata, mana kalian ngibroh nyitir bajon ro khongji dekat bakat tim ke jongi. Kita nang ni ki pastor jongi betul bakat tim ke jongki. Barang so kemen
Baka tim jong ba jong ka World Mission. Ka tim jong ki kalong dapat ai ka jing syakri nakabata ki bedon kam da bedon kam tam. Ong dom mandale jong ki kalong bakin ai ka tin ki jong play apa ka Yemeni. Ani kana ge nani haki bakut apa jong ki kampung jong ka Yemeni. Dinakali jong ki ko ban kenir ban ai ya ka jing rap. Nakabata ki bom don yeng ban ai yeng ki batngan ni ka ban ai ka bam. Kamu nak jangan ya kepada nak rezeki ban ai ya ke jangan ban kup par kum juru penyerap nak kepada kiwi jalan kam. World Mission ngelap dong ni ke por mata. Kalau pendep sibeta jaga ketin ke jomble. Ban ai bam ya ki batkan. Ban ai jaga sa ya bom don ya ki bom don ye. Ban ai ke jangan ban kup nak kepada bom don jangan. Kamu nak keren yang bak jon. World Mission ngelap persyak. Ban don mata ya ka jaga trai ke negara ban pej ke orphanage ban rikun sweat. Jadi sport jua sport nadia. Baka don sibun kiwei ki benta kabaka World Mission ka thun na kabanta ka imlang salang hi barakawai chuchu World Mission ka lakadero ikti jong jirap na kabanta kido ki ba ki ong ka single parents bamnon shu pa don pa wala khla don pa bade namar bala i din nagaleng ka World Mission ka pet ka khmiet na kabanta jong kita ki ba bamnon shu ban pet dengi so komen baka don ke World Mission nak dia juga kapek iki bedon hapok ke jinjar ke sistem bakju halo ke jong jinge ka kam bi jong ke jing syakri ke long bedon kam hado kata-kata fisko tu ko lo mene da liang jong ki bakren syakpat barok service to humanity service to God ke jing syakri yo play ke long sibenta jong ke jing syakri ya imlang salam ki parlok don ne ke por menta opet nak liang jingi ka yang ke Christian doctrine. Christian doctrine ke jinglong Kristen jungi kelong banjarap na ke benda kiwei. Padong mata ka ying ke sem junga ke labiang ke lebet iyo bam step beski janbi dong stong iyo dong stong biang. Lagi margin marpa jungi kimbiang. Dan nak dia jungi kelong bang isu ngap. Dan nak dia jungi isu pet miraplem. Kau boleh unum sim skop hal kum kata kamensiam. Kemensiam ke ba sebun bar kemensiam ke ba kelut kata dia kemensiam ke berap naga pedaki bai ong naga liang jongi ki paj ba ong kalong ke ba kan long ka jingker kunam dan jongpi haba gedon kemensiam yarap naga benta jongi bai usnem arpo wei long snem bangila mat yo kono virus usnemu banakale jongi ngile mat hatu por adu covid ida kan mau hatu ba ke jingduk ke jingkeduk ke jinghiran ke bangi mat hatu por ki marjan marpa ki baterai kam sarkar ki baterai kam lejong ke bio kalat ila persyang berkener ti bendang bentagi beduk ke besuk ka balang kala persyang seng long ke be ke seng sabla ka sarkar baro le persyang hatu ke por abuan covid abuan ke khlam ngile mat nak dia jongi hadu kata-kata badon kemensiam sengau senai yang a heart of compassion kemensiam sengau senai nam tagi wei ngilai pedepau dah kalian jingi hatu kapor wan ngai scam dah kalian jingi ngendang ya bedeng ya ka kam ke jing syakri banyarap nak bentak wei kanong so komen kalau mikpat unong mikmar ke juong kam junga kalau ndang tagi beduk ki besuk ki bejenjar ki besidom ki bakeduk hiran kata di kam jonga warna so komen ngong bah pemulai konsumsi kiberiu ki bakhabit kambiang don ki officer jongi ki don ki businessman jongi ki don ki beriu ki don lak jong ke bentang nak dia jiki ki kwa kadong ba emeli pelam ki beduk ki besuk war ka juga po ka jing kwa nak dia jong ki pergi badon hak portion ki babiang ki bakhabit kambiang emeli pej mata ya ke development lak dia sunti singkien lak dia lak dia lek lak dia school lani emeli wan krena po assembly Jadi MLA menekan isu jong jelahi para koi. Ngala persyang ai boberit. Hai boberit persyang la di puasa beli ngala persyang ha. Berosan stem kini bangadong mikmat puasa stem ngala persyang ha. Ban project interest jong jela bar kumjuk interest kanong ke interest jong mulai konsihi para koi. Ngala persyang. Pada ni scam nak benda jong kalong banang trek ham ha shu. Nak benda jong ke konsuensihi para koi. Warga so komen nak ada por benda. Apa nak yang NGOs, nak yang juga Google Mission kami syakmat, kan nema kami syakmat, kiwi kami syakmat, kiwi pun hat, kini NGOs jong mission of hair,
laga balang Kristen, laga balang Catholic, laga balang Oblay, laga fellowship, laga ki sengkasi dan ki bian ki kilong laga jong commission joki banyarap nam ta ki bay kanu ka ba angi sokmen hadu kata ka sarkar marwai kanum la beram kadon kam nak deng jong ki NGOs pher begin wan syakmat bang nomor khat aku ngene ka por bakom ni ka por ni scam da ka sarkar ka thmai kan wan ka sarkar ki ong ka kabdon ka vision but ka mission na ka bata for transformation pan kala ya ka mekhle jami basya kum tuk pong dan kalong bang don kam ka policy kambang mene na kalyang dos ka terima dan masa keren ha ka badai kan lima ka don sibun ka mission na kalyang joki don ko ka project hang dia baki gilasna na kam ta ka going na rehab center pan ay ka jing syakri ni sumar na ka bada ki quality jongi na ki tu gerang ba bangop ha drugs ha ni ski mata ngili ka jing roy jong drugs ha ni ski ki so komen na kalyang ki mission kini ki mission jongi la ka jong balang ki wan syakmat kan ono ban ay ka jing syakri warga so kadi ke benta jong ke sarkar banyarap lem nak benta kini ki bon kini ki organisation ki pher NGOs ong idon la jong ke NGOs ki badai jong mission la jong barngi bagi NGOs badai jong mission ki trai bahan la jong benta kasong kalau de ke por baka sarkar kan don la jong policy ke babiang hak no kom baka policy sarkar kan bu la jong department banyarap nam da ki NGOs itu ki NGOs ibatrain na kabata imlang salang hi brakawai barni sokmen na kalyang jong ki mission of hair matang la iya ni singi mata ya babon kina na kalyang jong school jong mission ki school mission ni kita trai bha school mission on the school ki college university ni kita trai bha na kabata jong ka imlang lap lem na imlang salang dan kini ki school balang dari school Kristen la jong balang Eskem tak ada jingin singin rasa hak akum bakalong beta. Dengan iya jing teristam joki, panis ko baga denga ngasko baga stok kadai ke por, baga sarkar kan hab don jong ki department, banpek na mata kini ki NGOs ki betrai bha. Harukom banirap lem na kamana joki ki niyo bentrai khamha na mata ke imlang salang hi parokawai. Ongko ki pajba ibadon hak ne ke por ke pembentang. Kai ibadon kam na kalian jongi. Kabadon kam na kalian jungi gelong mengidong ki bariu blay bar ki brio ki batristam gidon kam bang na kalian jungi balong ki brio batristam kanu ka kam ko bang itrei gidon kam na kalian basungu yu blay ka kam ka bang ngaki kam ka bang ngi itrei kaju sungu yu blay ka no bara blay ong sungu imem rejit ngap lok amli bar ka benta juga ban a ki sikri ba hatam na ka benta ki pai ba je konsihi barok we dorkat nga bi dok jenga hang po mata ngi duai shu blay man kasngi Boleh mendau, boleh dorangkat nak konsi macam jelah macam bertehi porok away. Ini kejengek jeng kibriu hak ini sengi mata. Karena sokmen berduai nak yang tulisan benda, bagaimana yang kum dia belum mata dia kejeng duai ke jongpi. Dalam dia kejeng duai jeng kan umlah, bani yang kum dia belum mata. Si bon kejengek kapertai ke be hadu kata belum benda nak yang jong. Teman sama jauh kapertai bang iman hak kejengek hak ini si hadu kata. Tangga kapertai bang iman. Apa besar kalau nak beliau kadang mesin bisni, mesin pihon, mesin kadang ban peleran, ban penjak buram, ban that berbiwi. Hendak hapdeng jong kata angi yang scam. Ia bertrai ke kam. Nama boleh nama kuat kalau baga konsensi kan biang kan bit bahkan roy kan par. Kum nom hikmat hebo barin ilai persyang. Karena sokumen ha bang yang kan dijaka hang ni pokok pulau yang meni jong kebalang presiden hang ni pemboyong rem. Ni sokumen ha kapor juga la yo perle ado yang gani fencing kum bakalong mata. Ha kapor ni sansdem ko hikmat juga. Ha ban nakale juga ngaju syong roy ngi pakhat. Haru katno ki kam ngale trai ha ki sansdem. Msula kan mau syo. Pada tengah bangayan na magistong ki thau mum tu ro khadu la bon istong ki thau. Langian ki balang lagi school lagi simet. Sibun ye barok. Ina pasal mar kini ye barok hi kam dei ke jingla jonga. Barok hi ke de barok ki ke de jingkerku barka jing snai ke jongblay bangia bang ila ban kene de ketiga jerap nang mendang imlang salang hi barokawe bar hamade bat jong nema ai ku blay kerpang na kaliang jong ka yo na bon mission ai ku blay kerpang ya ba jon khongji ren kat bat ki nong ket kam jong bon mission jong bon dit jong sal budi na ka por se por gilo ka pat ngai kali kong pe ba jon up ka por hi ka sapai lalu benar kalian jengi seyo kali nak mendak jompi ngai semut hangong kadang kejengek ke bakrau
Nakalian cuki tentang habis pun nartiang habis menagi pun kejakan. Kamu tahu kepon lockdown. Mali bagi World Mission kelak kenera keti jom kejerap apa kasih jentia cuki. Langsung buai cerita kelak kenera tiarap. Nakalian cuki lagi bawa tentang hapan wai kali tentang hapan pedon kam lagi kali cuki. Dengan sesuatu hang wai kita api kepor, bat kepor hingga sampai. Nakalian ngajak World Mission kalau kasih yok jom kali. Kali lagi supman gila pelaj mentah. Bahkan long ngajak ngajak kerhu berau. Nam tak World Mission bagi mission ke maki gentre. Tang kini menakali jom kini. Nang don bun ki bal apply ke kali. Ngai scam anda pelaj mentai ke kali jom World Mission kisan cekwi pede yang penyi ngila apply. Dai ke scam kiwi baru kini yo. Ong don kam ye kepor. Kepor kan don kam Malaysia. Nang liang World Mission ke Malaysia mata la poi jo po South dem tam ke Malaysia. Mereka dokumen. Anda kalian juga ada pernah jom jing Islam. Mereka ni kan musim juga syak. Kamen sim Kristan. Kadang kamen sim Kristan, kamen nak pelong, awak ngapai di bajon, rengkat pada pembesaran semejau, rengkat pada pastor mulong, pada kuih berkendu, bengar, rengkat pada pastor, ibuan kedua ingat ada pos, pang dekali ngapai buat kuslai, kadang tam tangkap puah. Ini benar kan juga kemudian kedua benong, kalau berpau musim semudam berasam, dan nak kalian juga, kita kamen sim, ya kaba yuan Asia. Bagi dong jingmen hak bagi segi ke Allah. Bangga sungai ke belai gerpang. Kebelakan mana nak kalian jeng bajon. Rengkat sekretari mana. Dan pun kita belum member apa ke World Mission. Bagi ngai scam kini ke jelong member jeng pi apa jeng World Mission. Bagi kumju akan nema berkiwi-kiwi. Kini kena yo lat dan ti kenu kam menyerap ikiwi. Ti skau tu abang yerap ikiwi kanun ke so ke ben. Ngai scam nak jeng pi. Nakalian pi pisau kemen hamba yo penyerap na benda kiwei kado pisau kemen hadu kata-kata. Nakalian juga hamba yo penyerap kiwei kado sohun so kemen hadu kata-kata. Wala ngam yo penyerap kado hi ke jing sngau ha ke jilong ha ke bensim juga ma benda ngam yo penyerap. Kumu brio so ya persyang hi bo berit. Kai bala merap yerap imla berap ya persyang hi. Dong iskam ki brio baro ki bakhilti na lama pti sok mi ki jerap apiar iskam ki don ki bedam bagi don roh mereka bersengkutu nama bedai istu kalong nak ada juga kalong tengah beli Henry kan sepoi ke por bedai hiu sepeli ke dalam guilty komnur kom bandio penyerap ipi abla ke jong ke bedah hakam tamah ini sengi mentah kisamla jungi bon kisamla jungi adang lastan akam ke jam don pat fisku wa ke bedah phas ki kam ke jam ngaka ju perhat kalong ke bedah jong ke sorkar ban thau ya ke kam ke jam ke bakumlu kam ke jam maborok hut don kam ke polisi ke biang apa biang ke polisi biasa tu don kam ngulu brio bersyong syuki brio biang ubadon ya kata ka bish ke jingi jingai komur kom bagi brio jingi samla jingi kini yo jam kan ni mendah apa ngi phai so kastit jingi ke barit kapitan tak lai pusan lak kinong song hak ni padri scam do dang nang sokar ka don mata ka jingi jingai ka perhat da ka bata interest jong samla interest yang studi berok bayi kan don kejinge kan mon jinge ya kebanyakan yang juga suka bagi samla jiki dia kami jam ikimegi pa hagiri singi mata lor bandang dia jiki la Christian school la papule syapar la shim da kadon da ka jiki ti la shai singi odra dep jiki pule kini kon ti dia kami jam deng songis nga sokhia la choi pi nga sokhia do kata-kata le nga sokhia ka jing sokhia ka jonga kalau boleh bagi yang kajinge juga samla jingi hakani kisngi mata bon ki samla jingi kila pas mkom bila pas ki digi fair idan ki pulki high school hapo ki school mission LP dan UP dan mata secondary kadi kan nak lagi kila dei idan magi ki ba nak lagi ki ba long doctorate ki long kamban banikai hapo jong ka college university ni ki school mission bari don kam don jam dengan him nak ada juga jinge hadu kata-kata haga bede berbarok bila dengan hibi ganti ba kanega usda movement ta eskem berada jing duai ke jong pai ba beli selesai gibri go biang ni macam musyiki belong ke shimman sa jong jela bandon mata ka dong ke bensim ke ban perhat nak ka bata interest jong jela hi berok we san post nem gila ya ke jela hi berok we barong pai san post nem ngong gala dei tang ke jing du dong san post nem kalau ngejidun dong jong kami kreasi berokwe, na berok kilian ngejidun dong. Boleh ngejidun dong, ada bangdan kibri kopiang. Ni bangin dia jadi dalam pos long, dalam pom mekrea komni. Idon bagi pegi jilong jiman. Habang ini tang pok hana para,
poi po Assam ngi ke jingkiu jong go jong Assam ngi ke jingkiu go hoti bat kiwi ki bentah no is ka kiu ka bentah ka basa ka khida ka long ngi sa kum ni silong kum ni boleh don ki brio perkhat na ka bentah jong ka imlang salang hi baro poi na sobrai ku boleh pai ba jong jela ngi skam bentah ka le jiki wa peneng ka kum no kiai diwai na ka bentah ki na ki dam ta ki no alam ki diwai na bentah ka jela ki diwai na bentah jong ka ptai hi baro ka wai kum ni ko long bentah ka tu pi dan bon ki ben jing diwai ka jingwai jo phi para pangai kalau nga jingker ku nam daga Meghalaya nga jingker ku India ba jong jingker ku yang pathai hi para ko bai ngili ngi phai se ko pathai ila phai ni singi ngi phai po China ka jinga China ki brio po China ngi ba uni ko da beras nang kiu yang China covid nang kiu hap ai lockdown hapan siang quarantine ki brio di brio gele ya hajar ki si singi bat ni so ko mena ko India ko mo ta India ngi dang laj ki ni bat khap duai ma su bulai ada ka longomon jong bulai pada kelam ke bagi lemat mensyo asdem mensyo ban ma obleh hidup senam jung tap dan tak India jungi yang petai berok wei khamtam China bagan de jingek ke China ke lemat khamtam di kono bros unja no diam do onung ke sesir pada gibriu ini open tray ban kata tinggi so kemen para preng jung jingek ke bangi mat kemelkan mena le baseng balkom jung le ba hor berkeren ke banda ke jungi i hakini singi ya ke jing China ben jungi Kristan ke jungi ni so khia hadu kata-kata habang ipet hagas ni Christmas simula saja kasam nak mi ko order kalau man sim jing khen motli ki no ki mani ki bedon je Kristan apo Assam kanumut ki Kristan bidon kanumut ki bala kela na kadiam nagwi ki niam syakariam Kristan las mo ju berkhat lakum hagapor jong herot aku berkhai pelung Yesus atau po herot apa benar berkhai pelung Yesus orang lain bertip berkhai pelung Yesus orang badai ki yang lo ong sipai jong bi brio le yit hangno don tau usiem jong ko thei aso ma na por jong herat ka ba so ka Assam lapmi yang ni an aban ban sim ni khen kan no badagi don Kristan kele iru mata hang ni sngim ya ga jing sha ki Yemeni ga don Pachetisgan kiri usien diam kiri pen pra ga Yemeni pen pra mata ya ga don disu ga don jong Maria kele pen ka do kan baro ka do jing pangbat do kata nakale jong ga prem nakale jing prem ya ga jishane ben ong iso kemen nakale jing ni don apa ka jela ngada yo khot ka tenge ko yo ya ga benar jing ya ga ban shakli la lut ngada yo meshi lut ya ga chai lut yo blai la ga jong barang ngada yo meshi meni ngada yo bandai ya ga mas ki jing seng ngada yo shi do berkhot ga stay jong blai para preng jong ni ngong ngi de ki brio amere ki brio ki ko ngi nam bandai ong nakale ga jong ni blai la ga khu ka pang ya ga Meghalaya la ga khu ka pang ni an gilong kum ni ke balong mata daga jing ko jibril hap songo ong isok men na po jong jing ka po jong ka jela jing dan bon ki seng bhalang bon selang ki don ki bayrap la jong mata bagum ju seng bhalang jong niam bar ni sok men daga le jing ki pet ki miet manu bodon kam hok ban yo yakum kita ke hok ban yo de blay na ker khu nam da won mission ke dia sakhmat na ker khu ni la jong bata yang ha ka ni ka bata ki pastor la jong bata kiban aga ki syakri na kapata imlang salang hi bro kawai bani khwidenti panakale jigi kibron kam jaga jingi trei pengkat nakaliang jungi panakaliang jungi baro de hakani ko por bata siobon siong sai si kublesh bo ni ko wall mission kublesh bo nam ta jungi lang baro kibon ni ko por bata ngai kublei Christmas ko sky ngai kublei stem mai ke ba men ke ba bet ke ba biang bani khwidenti stem arpo lai mata ra sautrik tade stem mai aku beli stem mai pi badenge skem stem mai arpor pulai usdam arpor pulai ulong stem udon kam hadu kata wangi na le jingi injit mai yikino mikmat nakale ngajungaro ngasa yang biang sesien pakadong ngajingmen pada ngajingku pada ngajing snai ke jong blai beli sejit biang nga ngosak tai pai ba baru jong ke mulai bagian jit bapti sok me belum emily bala warajing syakri na kapata jong kasnong ka thau ba jong ka imlang salang hi barakoi pada preng membun ke pengisu pi ke jingek bagi kendo agni singi mata to menuai menen tulisan api no kedi bun ke jingek be mat haka mulai jingi mangadon cakwe kalian yang opposition de blay play kalat kalti harukom hanukom bai ba kalong begini ok jing toy play kalat bar khon ke de ke snai ke jong play ajduai show play bo play kalat ti kham ta me to konsosim ngai ke chikko chikia ngajong ke de bai haba biang mapi biang banga haba stam banga hadrukom biang mapi biang kam ke jam ke bala kasni nakale pinung phone singa binang ba pe nakale yang jungi mendakam phone dari baba nakale pi ke haba ke bala kasni biang
Hari ni sengi dia hamtam ni sengi kejing keduk ke kam ke jam ke belah ke sengi. Betul belah sengi telefon nak kali jengi kejing sudah bayang basem yo siu. Memjurung baik college ke baik school ke baik ni kata baru cepat bah. Mereka jengi sudah. Parang sok kembali ni sekarang boleh ikut kui ke belah ke sengi ke kam ke jam. Bar ke jing kejing kerpat jengah ya pi. Karena ono ke kam betre tray na do ka mansiam wat ong banda kali juga bedon ka try ngan lep ha habom non ka try na kali juga ngan lep kan bombat kata kan tang ta we go ublay wi yep hi ba jong ki palo ba bitri ha kam jong phi ki na roi ha bitri ha ki try do ki ba bitri ha hajakan non ki kila yo hajakan ki ba arjar alajar so ja blay bitri ha bitri ha kata benda bos kelak tiga play yo play kalau ai ni long kami jangai kambarit dengan i ketriba ngan play kelak ki ba khamba kalau ai ni orang ba kam kambarit dengan i ji sakri hok ka joko ngan play kelak ti ba khamba kata ngade i so tang ka ne wei kan ko ngong ngi dah pok ka jingpe ki jong play ko mana kali jingi ha bangi pet tv i pidon kami remote control ni ko pe channel remote control ngi play kono channel mi kwa ngi dah pok remote control ko jong play hap stop hai kata ngi hap stop ba na pok remote control ko jong play bar fa ki do remote control sino bangi ngi boleh tip khamai ki baru hamong remote control ki sung tho kalong banda kali jingi don kam man ngi don kam yang banda kali jingi IT bahai play den gesngi abdon pondok jaga problem dia bang don kam ngopon ju sak bi sostek limit ngopon ni mas phone ong ba pro ong skop men bang sumo you play play ke kali juga yo daibar yo thia kali juga kala lain khongpong ong ngam simile ong pesi dia ke jing sakri jo piu play kam simle no ai mengerti betul perlu kalau beriau syakri jom boleh, orang kajing syakri jom piu boleh, kamu sendiri. Kita tahu benda bangi syakri, orang kamu tahu bangi syakri jom boleh, abangi IT jom boleh, kita nak buat akti jom boleh. Tengah sekolah, nak kena jingin IT jom boleh, kerana bagi kita berdoa keniai berarti, boleh sibun, boleh jenuh, boleh ikut kunci dan baru. Idem ngingu yame aplay bakrau jing yaro yame hang ningi wan ban pen pau jing kerku hagi chakri ba me ai ling ban mingi yo ban teng kerhai ban pen krau ya ka kam jong be a u play ling ba kam ya lap ya me shaka de ka perthai wal mission ka don kam bun jing da wa kerteng jong me ban ya lap keleng ki jaka ngi kerbat makin simtang itu ki badan ya ke kerteng belakang ya itu ki bomdon hang dia ka mission ka sathaula dah kan gur kom banle no ngin simtang ya lagi jong ki jom no kong serpai lin nongsi kong orgar khongji melita hujon Dipil Nongsi, Jessica Nongsi, Wandari Maulong, Lakenti Hujon, Perlintis Nombri, Filtisna Walam, Bagret Rina, Aiboklin Rina, Darilin Karbani, Bankirlings Imli, Hirisha Thanghil, Kong Ranika Lengkhoy, Sibarlin Karbani, Rosina Wanyang, Bilanti Walang, Quincy Imli, Bayahun Rumpei, Nita Syangkliang, Laris Syangkliang, Resilin Nongsi, Anisha Lekhoy, dari Umdor, Iba Dalin Khongwir, Versinia Karlaltang, Margaret Cameo, Magdalene Sangkli, Kristi Nongbet, Linda Margar, Jelina Rina, Roland Nonglai, Leading
Son thank you, ma wonder champion.